waheshimiwa wetu. Na hiyo maswali mara mingi haitapata waheshimiwa kwa ofisi, itapata wale watu wanakaa kwa hiyo ofisi. Kwa hivyo mkiona tukiuliza swali, tunauliza swali ndiposa tuweze kupata jibu ambayo tutaweza kupatia wale watu watauliza maswali, kwa sababu tunapoitwa hapa tunaitika, na tunakuja tunakaa chini tunafanya yale tunatakikana kufanya. Tukishafanya yale tunatakikana kufanya, na sisi tuna matumaini ya kwamba yale mambo ambayo tumejadiliana na tukakubaliana yataweza kupelekwa mbele, kwa sababu hiyo ndio shida ambayo tuko nao pale mashinani. Sasa wakati yenye tunakuja hapa tunaangalia, sisi hatuna haja kubwa ya kusoma hiyo document kutoka page 1 mpaka mwisho. Tunataka kuona tu summary, ni nini formalo tumepatiwa. Tunaelewana? Na hatuna complication. Wananchi hawana complication, wanataka tu vitu in a very simplified way. Tunaulizana tu, tulijadiliana na tukakubaliana, na tumekuja tena tukaangalia yale mambo tulijadiliana kama ilipita. Tumekuja tukaambiwa kwamba yalipita. Tuko hapo, tukaambiwa tuandike priorities, tumeandika. Sasa tukishaandika, sisi leo tumekuja kuangalia priorities zetu zimechukuliwa. Sasa tunapokuja hapa tunapata hizo priorities hakuna, hata kama ziko within the 5 years. Sisi swali ni hii mwaka 2023-2024 ni nini itafanywa kwa Marabu? Tunaelewana hapo? Tunataka tu kujua hivyo. Hatuna shida. Tunataka kujua ni nini tunafanyiwa kwa Marabu. Sasa swali ni sawa tu document ipite, hatuna shida. Lakini shida ni hizi vitu Verona, ni mimi nilikuwa na moderate ile meeting ya kwa, na ni mimi niliandika hizi vitu. Hizi vitu nitaenda kuambia watu wale. Nitaenda kuambia hizo vitu zote na matusi niliyopatiwa kazi ya 2023-2024. Tulikuwa na priority ya ECD. Tulikuwa na priority ya hii na hii na hii, na ziko hapa. Hizi vitu ziko wapi? Tafadhali naomba tu mkirudi huko